lisning bansa para king pakalolo at pamagbayo. King legyoning igpam, puaning anak, ang puaning banalay espiritu. O Ginong Diyos, pastol mi, pakiramdaman mo ingaklis ning balayan mo keti Pilipinas. Kabang maglakad kami, king libis ning karalumduman, lalapit kami kaya kangeni. Magpakumbaba at magpakalunos, bala mo tupang melili, amenabo ibat king bangin. Magkapilit kakalawat king matbudasanga, kukulyo pasaw at pasaklolo. Iligtas mo kami, O Ginoo, uling malulumod na kami. Kalupaning midadalit king salmo, panamdaman mi karing pusuming sisisi at magbitkil, king lalbog na kami kening malalam aburak, ala na kaming apitokluanan mang masyas, lulunod na kami ning albog ning korupsyon at kasakiman, kalupaning propeta Jeremias, amikot-kot king talaga. Aminan mi, O Ginoo, antimoing panalangin ng barok, uling mi kasalata mo laban king Ginoo, etaya pemintuan, at etamo me kiramdam king sinabi na ning Ginoo. Makalunos ng tutuing kabilyan mi, ding mapanako, pagmayabang da ing karelang akamkam apibandyan, pagmayabang dalaring madakal at makabayo rang saken, dingalahas a milyon-milyong pesos a halaga, at magpakabsi makiinuman kingapunan akayalaganing pabanuang sweldo ning metong at alapagobra. At ikami mo naman, O Diyos, king malatiman o maragulming pamagkulang, maging kasangkapan na kami ning pangalaganap ning karalumduman ning korupsyon. King pamanabot lagay karing fixer at karing pulis ning traffic. King pamananggap at pamikalat king kalaraman at peking balita. King pamananggap donasyon ibat karing korap at mapanabuso. King pamanahimik mi busal ning kayalan hustisya, pauli namo ning kasuelo king biye. Patawaran mo kami, O Ginoo, uling pepaboren ming mag-ari ing dewakan king kaya kaming lipunan. Pakaluluwan mo kami, O Diyos, uli na ning alang kupas alugod mo. Lulumod da kami, O Ginoo, ding kalamidad, albog, ayon, silab, bagyo, dapot maigit pakareti, ding mismong sugat agewa ding sarili ming gamat, ding iskandalong pamanyingit king budget, apamanako karing pakakalulo, karing pondo para karing healthcare da, pamagaral at ikasaplalara, ding proyektong ewusto, kulang-kulang, makatudasukad, materialis sa pangagawa, amana ko kaya kami king tunay panyulong. Ding pamilyang politiko o political dynasties, abala mo ilaring bayong Panginoon at ikami ding kasamakda. Apapanatili king bansa king kalukan at manalig namo king ayuda. Meto nga bansang masaplala sana king buwis, dapot mapipirait na king pangakolekta at magagamit matulid. Nunging balayan kung magdala king lagyo ko, magpakumbabaya, at manalangin at magdulap miras king arapan ko, at painggulot ya king kayang dewakan. Ako mismo, makiramdam ko iba't banwa, at patawarin ko ing kayang kasalanan, at pakayapan ke ing kayang labwad, pakayapan me ing bansami, O Ginoo. Sinabi mo na kaya kami, O Ginoo, ing mayap asukat minggawan at nung nano mong bukod ing panayan mo, ing mirapat dapat kami king matulid at usto, ing lugod kaming mipnong katapatan, at ing mibiyebya kaming mipnong kapakumbaban arapan mo. Mebigo kami, dapot kami milalako kapanayan, uling sinabi ning Apostol San Pablo, iting kapanayan makabigo kaya katamo, ulinging Diyos, tigtog na karing puso tamo ing kayang lugod, king kapamilatanan ning banal ay espiritong pigkalubna kaya katamo.
Emo kami lelangan para king karokan, nune para king kayapan. Inatbus mo kami at piniblas king bayong pangatao kang Kristo. Ume nakakeni o banal Espiritu, ibayo me ing lupa ning yato, ibayo me ing puso ning bansami. Pangisnawanan mo kami king tepangan at tetaganlob. Bantalakad dakurak king kasakiman at pamanubuso ring kayo payan. Gisingan mo kaya kami ing sigasig lumingap, magmalasakit, magmasabal, sumuyo at lugod alang nanumang kondisyon. Bustan mong ing kaligtasan ding pekamay na, at alina mo ring pekamayupaya, ing maging tanda ning pangatao mi. Pagkaluban mo kaming tetagan, mitalakad king meto nga Pilipinas, mangat mo king katutuan, katuliran at malasakit. Gino, pakaluluan mo kami. Kristo, sagipan mo kami. Banal Espiritu, ibayo mo kami. Virgen de los Remedios. Ipanibala miya ing bansami karinggamat mo. Amen, amen, Amen. amen. King legyon ning igpaampuan ning anak, ampuan ning banal na Espiritu. Amen. Mong magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Joel S. David, amanok nangan Sepong Bulawon, Porac, Pampanga. At Miss Patricia Gail M. Nakpil, amanok nangan Bulawon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king November 15, 2025, ang maganap king San Isidro Parish, San Isidro, Bacolor, Pampanga. Mr. Ian Dexter Manalang Evaristo, amanok nangan Babo Sakan, Porac, Pampanga. At Miss Marjeline De Leon Di Mabuyo, amanok nangan Keti Bulawon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king November 15, 2025, ang maganap king Sacred Heart Parish, Telebastagan, City of San Fernando, Pampanga. Antimurin, Mr. Vincent N. Cortez, amanok nangan Pulong Bulo, Angeles City. At Miss Apple N. Ibay, amanok nangan Bulawon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king November 30, 2025, ang maganap king The Lord's Transfiguration Parish, LNS Subdivision, Santo Domingo, Angeles City. Nung ninuman po kay katamo, ingating balong nanumang bage, ang malyaring maging sumbagal king kasaldaring mesang bitla, sukat tang ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon tayo ting Santa Misa, anting kapasalamatan ning balayaning Diyos ing maya papastol, lalong-lalo na ing kapasalamatan dari Alicia Samia, Gloria Matic, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Miss Corazon Nicdao, Annalisa and Edsel Villapando, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dolly Kanda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Kambeda ring karelang familia. Para king makapasubaling kaya duwanan dari, Mamerto and Sinya Dizon, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Kambeda ring karelang familia. Para king Aldorang Kebaitan di Circes Evangelista at Veronica Dison, king Malagwang Kapaldanan ng Rossi Gopez. Panalangin ang puan panalala karing kapatad tamong miyang unabye, lalong-lalo na king kaladwa ng Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Gregorio Gonzales, Ediberto Dionisio, Vicente Dionisio,
Ramon Garcia, king karelang death anniversary, Marshall Emerenciana, Jaime Sr., Carmelita, Carlito, Dante, Fatima, Mark Christian, Gregorio Jr., Benedicto, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Pancho, Delfina, Hilario, Tatang Mau, Elvira, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Asuncion, Jonicia, Antonio, Gregorio, Ursula, Lourdes, Guadalupe, Jeffrey, Eloisa, Odon, Manuelito, Dalisay, Danilo, Justina, at ding sablang kaladwa, king purgatorio. Anting meto nga familia, pupuri at pasalamat king Ginoo, makiabe tamo, king dalit apamuklat. Kayong sablang melalang, Kurian ing Diyos, inasaya, tulisate kayo.
Anting metong a pamilya, makatipon tamo, king lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Kabalending banal at kabilang king pamilya ning Diyos. Ing grasya at kapayapan, mantabe ke kayungan. At keka antimurin. Magkapilit ko king pamanalangin at eko pa'y sira lob nga naning Ginoo. O ba't kailangan ning pamagkapilit king pamanalangin? Maralas naman, inobibye din kaya katanganyawaran. O ba't kailangan magkapilit king pamaglapit? Maralas naman, ing kayang pakibat, aliwa ing kaya katangasahan. Ing pakibat king kutangayan, ipaladne ning kaya katamong ebanghelyo kaniting kapag masosyan. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia, sadya tala rin kaya katang sarili at sisyan tamo'y nga gawatang kasalanan, manyawad king pakalulo ning kaya katamong Diyos. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko. King Dios, ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita, ipaniga po ko kang nuwan na Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Dios, aginuta mo. Ing Diyos sa mayo pa yan tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. At
Manalangin tam. O Diyos, sa lubos mayupaya at alanganga, daptan mo sana king kapilanman, ing miyakmala ring lubmi king keka, ban kanita asuyuan mi, ing dibinong kamalan mo, kambering pusong tapat. Itiaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyam pon magari kambemo king kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Di nga malisita, di natangla, at selakayan de ing Israel, karin Rafidim. I Moises, sinabi na kang Josue, mamili kang tawan mo, at bukas abak, luwal kang makilaban, karing amalisita. Ako, talakad ko king taluktok ning talimundok. Tatalanan ke, ing tukod ning Diyos. Depata ng Josue, ing sinabi ng Moises, at may kilaban niya, karing amalisita. I Moises, i Aaron, ang po i Hur, minukyatla, king taluktok ning talimundok. Kabamuring tatas ng Moises ding takdena, magwagiya ing Israel. Dapot, kabul, bebanala di nga melesita, ilaring menyambot. Ikwarang menikal ding takdenang Moises, inyaki ng walang maragula bato, at binilire kagulutana, ampon karinya linuklok. I Aaron at i Hur, sipnuro ding takdena, mingat bala kayo, makanyan lang benatiling makatas ding takde ng Moises, angga inyang limbugya, ingaldo. I Josue, gisa na lang pemate, king pataram, di Amalek, ampon ding tao na. Ing amano, ning Ginu, Salamat, King Dios. dalit tapakibat, in kasaupan kako, manibatan king Ginu, amengawa king banwa at labuad. Ginuyang sumawop ka na ko, ginuyang mengawaking banwat yato, ginuyang sumawop ka na ko, ginuyang mengawaking banwat yato. Iyat nahula ring panimanman ko king bundok. No ka rin manibatan ing kasaupan ko. Ing kasaupan kako, manibatan king Ginu, amengawa king banwa at labuat. Ginuyang sumawop ka na ko, ginuyang mengawaking banwat yato, ginuyang sumawop ka na ko, ginuyang
Kapilan man e nakasanang paboren, mitatalmak king burak. Ing talaingat mo e ang mamatukba. Wa e ang mamatukba ni e ang matudtud. Ing talaingat ning Israel. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inginu yaing maningat keko at lililong keko. King bandamong wanan makasadyaya. E nakaakuang dasnan ning pali ning aldo. Ampon ning aslag ning bulan ning bengi. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inginu ingatan ako king sablang dewakan. Ingatan at banten ing kaladwa mo. Inginu ingatan ako king pamaglako mo at pamagbalik ngini at king kapilan paman. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Inuyang sumawong anak ko, ininumeng ang aking manwagyan ko. Pamamasang ibat king kadwanang sulat San Pablo kang Timoteo. Inya sukat kang epaing gulot king sablang apag-aralan mo at silpantayanan matibe. Mo kakalingwan nung nino ring meging talaturo mo at nung makananong manibat pa kanitang malatika, balo mo no ring banal a kasulatan. Balo mo king kareti, malyari mong apag-aralan, itang kabyasnan, apainturo, king pangaligtas mo, king kapamilataning kasalpantayanan, kang Kristo Jesus. Ing sablang at tiyo karing kasulatan, pepaisip na nga ning Diyos, at malyaring gamitan, mitmong kapakinabangan, king pamituro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, at king pamitulid, king balakwit adapat, at king pamiyanad, king banal, a pamibiyebye. Makanyan yaping maging matampa at makasadyang gampa, king nano pang mayap, akararaptanan,
ing taong susuyo king Diyos. King arapan ng Diyos, ampon king arapan ng Kristo Jesus, amukum karing sablang tao, mabye ampon menga mate. Ampon alang-alang king panyatang na at king pamag-ari, maigpit kong apan na bilin keka. Ipanaral mo sana ing amano at makapanahon man o ali, emo patagutan ipanaral. Labanan mo ing kalaraman, itulid mo ing mali, at patadagan mo lub king kapamilya taning pamibabata at maingat a pamituro mo karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ing amano ning Diyos mapye at gugunyat. Asa sagira na pati ing kalahim-lihiman ng panandam at isipan ning tao. Ing Ginoo man tabi ake kayungan, At keka antemoren. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Selita ng Jesus karingkayang talimaga, karingkayang alagadig metong talimaga para ituro karela, king sukat lang parating manalangin kapilanman, at ela paisira lub. King metong syudad nga na, ating metong ukom, aalang takot king Diyos, at talayang gagalangan na tao. At king syudad muring ita, ating meto nga babaeng may balo. Maralas pupunta king ukom at parati ng sasabyan, so panyo ko po laban king kakong kalaban. Eya may bisa ing ukom kilob ning makabang panahon. Dapot king katataw niyan sinabi na king sarili na, agyang alakong takot king Diyos at gagalang kanino man. Sopan kuneng manakit katuliran ni babaeng iti, bantok na nga na akong pangabalanan. Magkangasora na ako pa, keng pamamuntana keti. Nga na ning Ginoo, dimdamyuing sinabi na ning marokaw kum. Ngeni, ipagkait na kaya ning Diyos ing katuliran, karetang pinili na, mamaus, pasaw, keya, aldo at benge. Eno kaya agad sopan, sasabyan ko kaya kayo, agad-agad nong dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak ning tao,
Manakit ya kayang taong manalig kaya, keti king yato. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak po, kaya kayongan. Kapreskon po yung panahon, Nyata, pag makanyan mo naman preskong panahon, masakit tatalakad king kama. Nya siguro may bawas tambag yangin, Atin pong metong ima at siya king opisina at inaos ning kayang asawa. Nga na ning asawa na, Jo, ingke katang bunso, malagnat ya, mata siya lagnat. Makisali na kamong panulo king butika at iatad mo kene, nga na. O bataliwanay ka, nga na, tuna ka ken. Mas mabilis pumunta king butika nung ika na mo manibat ken, nga na ning asawan lalaki. Kesa nga ako pang makokeni, alang magbante kaya. O makanyan tininggewa na ning babay, melingas nga siya, mintaya king butika, linwalya king opisina na mintaya king butika at sinalim panulo. Inyang ikwanan o rin panulo, magbalik na king saken na. Pahinto na ni susi ning kotsi na, alayo inayakit. Ngeni pala may lakwan niya king kilob ning kotsi, ing susi. Magpanig ya kanya ning babae, tausan ning asawa na, Jo, nga na, may lakwan niya king kilob, ing susi ning sakyan. Kapilang pa mo mamalagwa ka ta, nga nang makanyan, nga na ning lalaki, aro. Manintong kang alambre ken, pota manakit kang alambre, sungkitan me, yung pasbol ning kotsi, pota sungkit me. Miglawe-lawe yung babae at may nakit neman mo, alambre. At pagkapilita na yung sungkitan, ing pasbol ning kotsi, onen talagang nabalo yung gagawa na. Inyang milalakone pag-asay ning babae, may nga diya nga na ginuko, so panyo ko po, ingana ko po, masakit ya, kailangan ko pong miyuli agad kimbale. So panyo ko po, kabang mga di yung babae, di natanging may itong lalaki, maka motorsiklo yung maka leather jacket, sapak yung tattoo katawan. In short, lupa yung kriminal. Inyan datangin ni lalaki, nga naging babae, ikit Miss, ating ko yata ang problema, nga na. Nga na ning babae, kinlub na ginuko po, karakalyo po ipadalaw, tinipang lupang kriminal yung pedalayo, nga na. Pero huling alayin choice ng babae, opo, nga na, itapong susi ning sakyan ko, may lakwan niya gilob, malagwa ko pong miyuli, masakit yung anak ko. Alam problema, nga na ning lalaki, antay yung alambre yung tatanlan mo, kingwa na yung alambre, at silutahan na yung pasbol, alaman 5 segundo, mibuklat yung pasbol na ning kotsi. Kentula na ning babae, ay kagana kayo po, dakal pong salamat, pengawol na yung lalaki. Nga na ning lalaki, ali, kung magana ka, nga na, intuto na yan, kaluluwal ko paking kulungan, nga na. In kaso ko, nyame kulong ko, karnaping, nga na. Nga na ning babae, may nga diya ginuko, dakal pong salamat, professional ya pa pala yung pedalayo. Ning kahing gino, potang pakibatano rin panalangin tam, mipakaili na ka mo. Ulingi naman makanta yung penalangin mo. Maralas, king panalangin, milalako ka gana, tatamad ka, tatamle ka, ulingi nga kakwa mong pakibat, karin panalangin mo, ene kalupa nitang asahan mo. Nyay panabili na ning ginuging ebanghelyo nga na, pagkapilitan yung manalangin na teko pa'y siralob. Bakit? Uling bahalo na ning ginuing makanya na karanasan. Bahalo na ning gino, bahalang panalangin, mipakibatan ketang nung makanano may penalangin. O nung makanyan, ba't magkapilit tapang manalangin? Why do we have to be persistent in prayer? Why do we have to persevere in praying? Impakibat? Because God listens. Ulingin Diyos, makiramdam niya. King balang panalangin, makiramdam niya. Alang panalangin, napakiramdaman. O nung makiramdam niya pala, among, o bala mo yata, may naya balugbog nga pong gino. May nga di ko pong tumudloto,
Dakal naman kaya kayo siguro mga dig tumod loto. Tumod ko po sana kin loto. Promise Ginoo, pag tinod ko king loto, kapit na ibiya ko ka nga mong aljim. I-donate ko king pisamban. Ay, dakal lang mga ding makanyan. Kakwalta ko na sana nung tinod kayo king loto. O neng ang gampang minor price mo, wala kang turan. Mga di kang Ginoo, sana po kumayap potangkay Mateya. Ginoo, sa lesen po sana yung kaya kaming bansa, potangkay lalo yung gulo. O ba makanyan? Yata biyasang makiramdam. Makiramdam yawa, o taliwaya yata daramdaman. Why does God answer our prayer differently? Kung makananot ang penalangin, ing pakibat, akit yaking ibanghelyo. Nga naning Ginoo, ating meto nga marok kaukum. Pigbigyane ning pakisabi na ning meto nga may balo. Bakit? Uling, ing kayang intention, self-preservation. Pota, baka nitay na nako mo guguluan. Baka nitay na nako mo pangabalanan keni. Bana na ako muntok nangan lilingas-ngasan. Nga naning marok kaukum. Gewa na ita, para kitang babae. Manakit yung katuliran ng babae. Gewa na itang binyen nga nyawanan ng babae. Uling, para kiyang sarili na. Self-preservation. Ating kung ayal ben kanita, kaya kalingman, ing sin ay ni. Kaya tang pelikulang Wrath of the Titans. Mi sabi-sabi la rin gods and goddesses ning Olympus. Kasi mga mate na la rin gods and goddesses. Bahamong, gods and goddesses, la pakanalo lang mate, wari po nung Diyos ka, immortal ka. Wow. Pero kitang pelikula, mamamate la rin Diyos. Potangala ng mga di karela. When people stop praying, the gods and goddesses die. Mamamatela. O itong sangkan, kung bakit nga nanitang metong karela, dapat din tao tutok ng mga di kaya katamo. Uling yung panalangin daw yung babye-bye kaya katamo. Makantaya, ing espiritu ng burinan sabyan ng Ginoo, bakit nga na, magkapilit ko king pamanalangin, ko tutok ng manalangin nga na, uling po tantinok ng tama na langin, mate yung Diyos. Aliya. Yung Diyos tamo mate. Hanggang manalangin ka o ali. Ninong makinabang king pamanalangin, ita mo. Nya, panabili na ning Ginoong pamagkapilit king panalangin, uling kuntoro ka manalangin, mas maging malino keka, ing makakayap keka. Mas maging mikamata kayo ning Ginoo. Ating meto nga pari nga na, potang manalangin ka, may ngari kang magsalamin. Magsalamin. Masakakit mo yung sarili mo. Igayo pong babae, makapangabit kong lipstick magsalamin, wamong. Pero makapag-makeup kang magsalamin, aligo siguro. Mangailangan kang salamin, baka nitakit mo yung sarili mo. Potang manalangin ka, may ngari kang magsalamin. Inganyawaran mo, mas maging malino kaya ka. Ing kapag nasan mo, maging malino kaya ka. Nya magkapilit ka king pamanalangin, uling, nanumaning mibye pakibat king panalangin mo, makasadya kang sumabing. Amen. Ing Diyos, magkalob katuliran nga na ning Ebanghelyo, balo na ing biyenang matulid kintao. Kaya kayo pong pengari, potang atin niyang inawad ing anak yo, atin niyang anyawaran kaya kayo, nanoing mumunang diling pigagap yo, nanoing mumunang diling pakibalak yo, bayo yay biyay tanganyawarana. Dakal-dakal, ing pakibat takan yan, makakayap ya kaya. Makakayap ya kaya. Nung ibiyay kaya kaya ini, makakayap ya. Nung aliya, ko nebibye, hanggang pa magtampuya, hanggang pa sakit yalog. Uling king katataw liyan, ing maya papengari, ing pe kapigagap na, ing makakayap king pakamalana. Makanyan niya naman ing Ginoo. Maralas magtampu ka, potang na binye nga nyawaran mo. Maralas tumabang kalob king pamanalangin. Maralas nakalumapit kaya. Ay intindyanan ing Ginoo ita. Pero mas api batana ita,
kaya sa aking mipakarok ka, nung ibiyenay nga nyawaran mo. We always end our prayers with Amen. Ewari po. Bahalang panalangin, makanano tayong pupupusan? Amen. Nga tamo. Nung ako pong kunangan nyo, itang kapiraso nga manong nga ita, yaing peka mabayat king panalangin. Karenge gana-gana nga nyawaran mo king Ginoo, ing peka mabayat tanggapan itang makuya da manong ita. Nanuwarin po rin ang sabyan ng Amen. Yanasa, so be it. Ika ng bala, Ginoo. Nung buryanan mo, Ginoo, your will be done. O itong kabaldugan ng Amen. Ginoo, sana po makapag-abroad na ako. Pero ikayo pong bala. Amen. O tangin niya visa mo. Sakit ka loob. Pero uling penga di mo. Amen. Tanggapan mo uling o itong makakayap keka. King plano na ning Ginoo. Ginoo, sana po makapakyasawa na ako, 54 na ako po. Pero amen, Ginoo. Ikayo pong bala. Itang makakayap ka ako. Ing makuya da manong amen, yang pekap patutu, king makabuklat tamo, king nano mang pakibat na ning Diyos, king anyawaran tamo. Uling king katataw yan, God knows best. Balo na ning Diyos, ing peka makakayap kaya katamo. At oita, ing pakibat na, king balang panalangin. Amen. Basyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Dios, igpanglubos mayupaya, linalang king banwa ang puanyato, at kang Hesukristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, may bayit kang nuwa na Mariyang Birhen, linas sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos igpanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampon menga mate, sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tangining mitmong sika na nalob, antimoy nga adwana kaya katamo, ni Jesus king aldoyti. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoo, manakit kasanang kasalpantayanan king yato, ipagkalob mo ka rin kang misyonero, ing sikanan mikalat king ebanghelyo, anting mayap a balita, makapanahon man o ali. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang kabyasnan busal mi, ialbog me ingkeyang balayan, ingke kang balayan, king mensahe ning ebanghelyo, at king sarili mong biye. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang lugod busal mi, ibiye mo king kekang iglesia, ing maragul a kapamalasakitan, karing kalulo, at karing mayna. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang katuliran busal mi, ibalik mo ing karapatan ding kekang kakaluguran, amaniga po keka aldot bengi, at dinan mo kami namang tetagan dapat kaniti. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban manakit kang kapanaligan busal mi, saupan mula ring mangailangan, at siralob, at miyayangat karing matara keko. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Banakit mo ing kekang sarili at subusal ding kakaluguran mo,
Gawan mo rin kaya kaming komunidad santungan ning kasalpantayanan, ning pamikarakayan at pamikasametong. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kekang balayan. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan tamongan. At yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatadtang niyang unabiye. Ipanalangin ta kaya ka, O Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kekang balayan. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, papanatilyan mo keng tapat at mitmong tiwala keng pamanalangin. Uling baluming makiramdam ka, anting kekeng igpa. Potang manyawad kami, kaya king kapamilatan mo, uling ika ing ginumi, manggaman kapilan. Amen. Kekayang
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan toto. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kingi kapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna. Kingi ka sa plalatam wating mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa ginumi, pagkaluban mo kaming timawang pamisip, bara ka nga suywan karetimuring kalam amenibat keka, king kasopan ning grasya mo, luminis kami sanang lubos karetimuring banala misteryo, agagampanan mi, king kasuywan keka, tiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ake kayongan, At kaya ka antimurin, itasyula ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da ka kapilan man at nukarin man. Ginu banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king maragol a pakalulo mo, liguran meng tutuing yato. Ang gana king tinubod me kaya kaming metong at talapangabos. Biryan mo king miwangis siya kaya kami king sablang bage. Subali mo king kasalanan. Bamuping akwang aluguran kaya kami. Itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngining king kapamintuan na kaya ka mga tulid kaming pasibayo. Karing kala mabinating mi. King pamikasalang e pamaminto. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa. Daralit kami, ngaming ang pupuri. Ikapin ning banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lubdinaw ni Biena, kin pamaylas at kamatayan. Kinwa na yung tinape, pasalamat siya keka, piraso ne at binyene karingke ang disipulo at ngana. Kunanye iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pe pasalamat keka, binyan na yung kalis karing kay ang disipulo at ngana. Kunan niya iti, ikongan at minum ko kaniti.
iti ang kalis ng kanakondaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, kay kami ang mananahan, mga suli mo, bebiyek, kay kami ang mga susyan, manginayang mamagpaling mo, kay kami ang mananayan. Inyangin ni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye, daraon mi akeka iting tinape nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layan mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod, kamberang Leo, kaya kaming Papa, Florentino at Pasiano, ding kaya kaming obispo, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na, king kapayapan. Tanggapan mo sana, king masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian, kay kabanim panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tuto, kagum nim banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Makaragdag king kadyosan at kabanalan na ning kaya katangig pa, ing kaya katang panalangin. Nunay makasulong king kaya katang kayapan, makalalam king kaya katang kasalpantayanan. Nya dapat mong magkapilit tamo king pamanalangin. Nya king panalangin tiro ni Ginotang Jesucristo, mausta mo king Diyos, anting kaya katangig pa. Isa
Ikabos mo kami king sablang marok o Ginoo, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king gaso paningke kang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Dake tayo kimbalang meto ing kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kayongan po. This meal, this body and blood of Christ, is salvation to those who are saved. Ing ginutang Jesucristo, ing kordero ning Dios, ing natuturo kaya katamong magkapilit king pamanalangin, mapalad tamo'y tamong ausanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat iagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbiye alanangga. Amen. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ning penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ning sarili ko keka. Emo sana pahintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Kaluguran Ginoo, uli
Talakad ta po. Manalangin tam. O Diyos, sa ginumi, pagkaluban mo kaming pamagparati, king pamakinabang may kareting kalam ning banwa, ba kaming magkamit kasopan king biyemi keti king yato, at mabiyasang dapat karing makauli kaya kami king ligaya mong alanganga. Tiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapa mo po para karing mapilan akapabaluan. Mumuna, kafiesta ng San Pedro kalungsod. Mipagmasosyan niya king October 21, 2025, ing kafiesta ng San Pedro kalungsod, ing kaduang santong Pilipino. Pauli na niti anting kapagsadyan, mikamisa triduo, ding makatuki ilaring tuntunan. October 19, alas 5 ninggat panapon, Rosario at Nobena. 5:30 p.m., Misa Triduo. October 20, 4:30 p.m., Rosario at Nobena. Alas 5 ninggat panapon, Misa Triduo. At king October 21, Aldo ka Fiestan, alas 4:30 ninggat panapon ing Rosario, at itang alas 5 ninggat panapon, hiya ing misang kafiestan. Tutuki, novena karing maldang kaladwa. King November 2, may pagmasosyan niya ing kapigaganakan karing maldang kaladwa. Pauli na niti anting kapagsadyan, ating aldo-aldo misa, magumpisa king October 24. Paganaka po, karetang midinan ala-alay envelopes, magsilbila pong ibalik bayo magumpisa ing misa novena king October 24. Deta naman pong bisang manyad pa atin pong available king parish office. Kafiesta ning Birhening Santissimo Rosario de Manawag. King October 25, 2025, Aldo Sabado, pagmasosyan tayo ing kafiestan ning Birhening Santissimo Rosario de Manawag. In pong misa, maganap king San Antonio de Padua Chapel, king Barrio Bulawon, itang alas 6:30 ning bengi, kayari ning misa, tuki ing prosesyon. Agkatanda kayungan po, lalo na ring sablang deboto ning Birhen Manawag. Panagkat pamanyulod maputi, anting pakibat king awas ning CBCP, agkatan laring sabla, king misulod maputing imalan, karing hanggang Domingo ning bulan ning Oktubre at Nobyembre. Iti metong yang paralan, king pamakisan metong tamo king panalangin, ban mika transparency, accountability at good governance king kikatamong bansa. Ngayon naman po ipresenta kaya kayo ing Statement of Income and Expenses for the period ending September 30, 2025. Income derived from mass collection, 221,836 pesos. Mass intentions, 44,150 pesos. Baptism, 30,500 pesos. Canonical documents, 4,200 pesos. Mortuary, 21,000. Office donations, 6,798 pesos. Online donations, 1,400 pesos. So our gross income is 329,884 pesos. Operation and parish rectory related expenses. Operational expenses subtotal, 113,320 pesos and 86 centavos. Parish rectory related expenses subtotal, 42,132 pesos 71 centavos. So yung kikatamo pong total expenses is 155,453 pesos 57 centavos. Ibawas tayo po kitang gross income tamo. So excess from income over expenses is 174,453
430 pesos and 43 centavos. Kalupaning sadya ing distribution, 50% share for parish fund and 50% share for parish priest discretionary fund. Ami kayalagang 87,215 pesos point 22 centavos. Ngayon po, parish funds. Funds available as of August 31, 2025, 104,358 pesos and 79 centavos. Mika expenses tamo pong 225,723 pesos. Iyad tala po detang kikatamong Novena Masses king Krusada ning Virgen de los Remedios, ang mikawulagang 135,350 pesos at itang kikatamong 50% share. So the total funds available as of September 30, 2025 is 101,201 pesos point 01 centavos. Kaya kayungan po, dakal pong dakala salamat king alang sawang suporta king kikatamong parokya. Talakatam. Den pong detalye na ning kekatang financial report at yun po, king gulot, king bulletin board tamo, reta pong interesado kaya kayo, lawen nyo niya mo po. Ingino man tabi kaya kayungan, At keka anti mo rin. duko yung buntok para king bendisyon. Iting Eucharistia, meging metong yang masikanan pami paganaka kaya katamo, kinging mapibabata at mitmong tiwalang pamanalangin, sukat yang maging metong panalangin ning masabal karing mayna at kalulo. Ating pamagmalasakit ay ita, dapat nang ipasyag ingke ang sarili king pamanatad katuliran karela. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ingke katang kapag masosyan mi daw umay na kayo, parating magkapilit king pamanalangin. Salamat, King Magrasyan Dios. Domingo, kaya ko nga po.